الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أهون بمسكتك كوريا جندا كم أنغار دوه كره مغرب نماذ فهو كوريا ميجنده سلسلة دارستا هداية هي دوغا مي دارستا هوگه 22 वाला क्लास मत दारुस मिरेगे मी दारुस की मी आदि अनु मिहारो पूरी फशाद मिगंदनी उसूल सलासा नुवता थिंग उसूल पारगुन में कौम में मुस्लिमा कौम में ये थिंग असले उंगे ने 10 को इंगो लाजिम कुरा वाजिब वाफंग थिंग असला का बे को तुम अजलवाद मालूम में मिगंदनी एगो तो मिरेगे मी क्लाह की ए फोटो गए नुवामना क्लास इंशाअल्लाह कम एकस मालूम में मी मौदूगा मी अजलवादा उंगने 10 कुरन जहनी मालूम में नकी मुस्लिम न गमा बीते Argumenta Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dakwa mi mativeri hidayah matiga demiti bumuge tawfiq debbi kame hadaha bodo niyumatege lobete akhunne lobete ukhtunne argument tereng kita mi humba mi niyumata medo mi libifa wa islam komge niyumata medo ghafil befa wane kita mi humba मी नियमता में तो फरवा को गफा वने आलगुन में अबदा अबदु में ए इलाह हम्द को शुक्र को कम गवीना मवेस आलगुन में नंग ए इलाह हक को शुक्र वदा नुकुरे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला आलगुन में मीर अतब के अहद वेरना हिदायत दक्कवा इस्लाम दीन हिदायत दक्कवा मुस्लिम गतुका लेपि कमी हादहा बोलो नियमत के एबे अल्लाह सुब्हानहु व तआला स्वर्ग वंत बेरे एमी हो स्वर्ग वद्दवा एमी गे हित कुगावा एम्मेहा नुतनवस कमा हसद वेरि कमा हुरिहा कमे फिल्ले उमा फहो ए स्वर्ग एमी हो वद्दमाने एहि दो एमी हो बुना बहिकम गावने की कहतो वनसअना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार एमी गे इत्तकावे नफरत तेरे कन्वता ए एम्मेहा देखलवेरे कमे फिल्लवा नुकियमन तेरे कमे फिल्लवा इतने के दशम कोरत देमी देमी उन्ना स्वर्गे तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबामी वद्दवे यदि एबामी हम बुनानेते बुना कमगा वानते वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहादा एमी हम बुनानेते अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमद होट्टे अलमेन्ना मीताना हिदायत देके कमट्टका अलमेन्ना हिदायत का जेदु मगो दक्कमा इवी स्वरु के वेदे कमट्टका फहे अल्लाह सुब्हानहु व तआला तिमम मेना ए हिदायत नुदक्के मिनमा तिमम मेना जेदु मगो दिबुनो बैकमगा नुविसये ए मीमा मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हियो मिंबर फुल इलाह गे हियो रहमह ए नूनमा मिया दुएस मिरतकु गाहदवेर नकी बुदल नालुकं कोरा शिरुको कोरा ahduwani kamga muma kiduru kamenno algunenge warshage miya algunenge avatteri gawmata algunme balalama alifana algun kurami ho budal algun kurami ho geriyan algun kurami ho iran algun kurami ho emi hunge man basang emi hunge gatti ma emi hunge lobi ba abidani mi ismi marumo
anda aliyan hadalane insanunne ekam Allah subhanahu wa ta'ala mirataka hulwarinna hidayatu dakkawa efada emmeha kufra shirka efada emmeha neekane efada emmeha maghfira difama amal tak Allah subhanahu wa ta'ala kuma sadame ko debe emima mi niyamataka shukuru erive mi niyamatuka demiti mumman abadu es kadana masake kuranje he muslime gotuka dahattama muslime gotuka marugande mangedi eila hadratuka danna manje he ari hame hemme Allah subhanahu wa ta'ala ya alamenge darifas kola kiwes muslimu gamga levun edi eila hadrat algume dua kuranje he mi tanuga mi deebuga alumenge darifas kolo muslimu gotuga lehitto mangede kaaku tolgune tere beenu wani emi hegge naslu baki hisabako islam kan kendi e lage darifas kolo ki islam ni na empes kulumenne rabbe rasule dine millate qabulanu kura kufra shirkuge ilhad ga hadun kam gawa alumenge tere kaaku to ede nehemima mi niyamatata ka shukuru eri wanje لئن شكرتم لأزيدنكم تبامهم شكر ورواكم غبارة متم الله سبحانه وتعالى تبامنا من نعمة يترك الدبابا هشيمة ولئن كفرتم هذا تبامهم كفر ورواكم غبارة مش نعمة شكر ورنوه كفر ورواكم غبارة إن عذابي لشديد تم الله عذاب قد فدا وجمعيه එහෙමීමා අරුන් මෙන් මේ දීන් උංගනේ දස්කෝ මේ දීනුගේ මතීගා साबित वे तिमुमा गदाला मसके कुरंजे आलमे एगो तो मी क्लास तक का अलियलवाद मिदनी आलमे मुस्लिम होंगे 10 कुरंजे है अमल कुरंजे है मारिफा को देनगन्नजे है मुहिम बात गादे थिंग असले मी थिंग असलोगे एक बात का आलमे अलियलवाद मियन्ननी एगो तो देवना असलो आलमे मिहारो अलियलवाद तफसीर कुरम मिगंदनी mi fotaki mi kuriga sarunu bayan kore fada mara kuro saada ehnama ves mara muhimmo fote usulu salatan wa tatin aslu tin usulu mi namuga shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab rahimahullah diubafawa mara ves fada kurani fote mi foi aruna mi hisaba mi arves mi gen mi kiyamali baatako mi ungenu baatako alum legi gendane mis islam den ga saaf sila fitratuka vai mis mi ho shiruka kufur ga hadwere mi mativere hidayata qur'ana sunnata dekolo adawatere kam ga hadwere emi ho mi fada fittaka mi fada mativere filawala taka dekolo hada adi mi fada mativere hidayato for ko debba shaykhun ge boduga ilmere ge boduga badunamutaka tuhumatan alwa e bekalunge abura izzat katiduma masake kure enames mi fe kiyanumo mi kiyawanda filawaltako alunege gendani mi emme tuttu darifulwes emme kuda kujjaves mungeni dasko ege mati genege haya bina kuranje he filawaltakekka alunen umuru husviasves mi filawaltako fada libenuganeven iha ves muhimo filawal take komyakas devana aslaki kuriga ves alun bayan ko faane fada ma'rifatu dinil islami bil adillah islam din ma'rifa ko rangwala denega tume mi din denega tume dalil taka ekiga wa huwa al istislamu lillahi bit tauhid emima ei islam kama ki Allah subhanahu wa ta'ala furiham gotuga kiyaman terikan ada kurume ilah ge kawal tako tauhid qaim ko ge furiham ilah kiyaman teri be bole mume wal inqiyad lahu bit ta'ah ade ilah kiyaman terikan ada kurume furiham ya kiyaman terikan ada ko amal kurume furiham ya wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi ade shirkum bariya muma e shirku ge ahlu verin naikiga bariya mume emima islam kan ege fada algume shiruka kiwes ko ba khengen jehe shiruka algume dekolu hada inkar kuran jehe e shiruka ka algume kafir wan jehe eya algume amala bahu
dekolu verikan faal kuran jehe e shiruka ki haqqu kamuga qabul ko femiha islam kamuga mi mativeri hidayata genan furogas devene haqqa batil ene onwade ene e mima mi mativeri aqida algon men dene ungene das kuran jehene komme ka sefa algon men mi foton bayan ko fawani Sheikh rahimahullah bayan ko rafa wa huwa 3 maratib 18 daraja ke mi islam kamu ami mane islam kama iman kama di ihsan kame ade fawden mi komme bay e daraja ke he ki baata ke goton islam ka fas rukuna behigende e fas rukun algon men media hafta ga tafsir ko guru khulasa ko takanna me tafsir ko ga alwali ade fawden islam kam ge fas rukuna ki shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah shahadatu ke de kalime hekive iqrar mume allah ekawal ta kama shade hama kashwar muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ilahu ge ana kama sha rasula kama ilahu rasula kama hekiman je muslim ka nuwen la ilaha illa allah ekane kiyagene ei muhammadur rasulullah mi kalima kiyage miyan iqrar wa tedu ko qabul ko ngene muslima ka bemeni ena kitam me baraka ama ikane la ilaha illallah mi kalima kiyage ikam gavina mes ena muslima ka no men e ya ki ga demiyati devana rukum wa iqamus salat namaz qaim kurum wa ita'uz zakah zakat dinu wa sawm ramadan ad ramadan ma hu roda hifum wa hajjul bayt wa hajju baytillahil haram ada Allah taala ga hurmat tere gamba ge kola kos hajjubum mi islam kam ge fasrukum e fawden sheikh rahimahullah mi bayan kurabani fadalilu shahada shahadat ge e kalima ya ge dalil ki qawluhu taala Allah taala ge mi wahi basule shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم مي آيات كامي مني الله سبحانه وتعالى کے کون تکن و توحید مي کلمہ یا شہادت اقرار و ایک کمن دلیل مي آیات کا اللہ تعالی وحی رب مني الله تعالی الہ ذات فلا ہکی بے بڑی کرنوے شہید الله تعالی سے الہ ذات فلا ہکی بڑی کرنوے انه لا اله الا هو e ilaha ki hakobon alukame hame ekani hakoge ma farata ki ilahu kama ehin empes farate nuwa kama wal malaika adi malaika be kalon be sekiwe wada gannawe wa ulul ilmi qa'iman bil qist adi adul veri kama ki ka qaim tibe ilmu ge ahudweri wa ulul ilmu ge ahudweri ema allah ge hadratuka e ilahu ge ikkawanta kama hekiwe e ilahu ge zaat fola ki umma kon bayan kurabani malaika be kalonna adi ilmu ge ahudweri mi mativeri kalimaya e ilahu ge ekkawanta kama den yafo mi wahi kurabani la ilaha illa huwal azizul hakim Allah taala fima alkum ben hakoy ge ma hinge bes faraten wa ilah ki al aziz izzat anta be bodi gemba izzat be bodi gemba al hakim hakim wa anta hikma banta nota hukum ta kuram gaima funi hukum kuraba ilahi den shaykh rahimahullah mi bayan kurabani mi dalila fahu wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illa Allah shahadatu ke maane ki la ma'budu bihaqqin illa Allah alukon kurebe faraten nete hakko gotoga alukon kurebe hinge bes faraten nete nuye illa Allah fiyama emi hakko gotoga alukon kurebe hama ekane farataki Allah subhanahu wa ta'ala hema la ilaha illa Allah mi kalimage haqiqi mana yaki mi hakko gotoga alukon bebe ilahi batil gotoga alukam bebe tafarat ke gemame ehme Allah subhanahu wa ta'ala git Qur'an ga bes ilahu wahid basful kalam fuluga mi baya qurba ebabe ilahu ma Allah ebabe Allah fi ma ilahu tak bani hiye haqiqat ke fanat ke ilah no ilah kam ga bebe ni kuri ko samun mi class ta fashir baya padene
ඉලාහකන් එම්මෙහා බාරේ කුලදුම්වන්තකමෙ එම්මෙහා මතිවරිකමෙ ඉස්සතේ ශරෆෙ ලිබිගෙම්වා ෆෙෂුමෙන් නුවා නිමුමෙන් නුවා මතිවරි වරාත ඉලාහකි ඉලාහ අලුකම් කරුම් හක්වජම් බනේ ඒකමකෝ ෆෙෂුමෙම්වා අමින්දය අතුම්ෆා එම්පෙ සෙවෙල් ගෙනස් නුගනෙවෙ එහෙම ෆනාත්තක බරෝසා වංජෙහෙ එහෙම ෆරාතුග නිර්ම ඉලාහු දෙවි අල්ලාහ්ගේ නියමත්තක අද එනෝ බස් දුනිය මේ තකච්ච හාජත ජෙහිෆාමා එම්පෙස් ෆරාතක ඉලාහෙන්නෝ ඒකමකෝ මීස්තකුම් ඒගොත ගල්කංකෝ ගොලේති ඒ ගොතෝ ඉලාහුන් තකේ ගොතුගා ඒ බාතිල් ගොතු ගල්කං කරෙමෙ හග්ග ගොතුගා එන්නෝ බාතිල් ගොතු ගල්කං කරෙමෙ ඉලාහුන් තකේ කම්ගා නිස්පෙත් කරෙමෙනි එබ්බේ සාලිකයි ඉලාහුන් තකේ එන්නෝ එන්නමස් බාතිල් ගොතුගා මේ අලුකංකෝ ගොලේති එමෙ ශහාදතුක මේ කලිමාගේ මානේ හගීගේ මානේකි ලා මඅබූද බිහක්කින් ඉල්ලල්ලාහ් හක්ක ගොතුගා අලුකම් වෙවෙහෙන් එබ්බස් ෆරාතෙන් නෙතේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා නුමයේ ලා ඉලාහා දැන් ෂේඛ් රහිමහුල්ලාහ් මේ බයන් කො දෙමනි වරක් ආදාග නොත වරක් ෆසේහා මින්වරේ මේ අරුමෙන් කොම්මේ මුස්ලිමකම් වෙසගේ මින්වරමේ එකමු කීපෙතෝ සුවාදකේ මිෆද ෆොතෙග්ගා මිෆද කුරුකුරු ඉමාරතක බයන් කො දෙබ්‍රාහ්මිවනි ලා ඉලාහා ඉලාහ කොනෝේ ෂේඛ් බයන් කො දෙමනි ඒ නාෆියන් ජමීඅ මා යුබදු මින් දුනිල්ලාහ් නෆී කුරුමේ ලා ඉලාහ ගමානේකි නෆී කුරුමේ ඉලාහ කොනවාක් මලා ගමානේකි නුවයේ නැතේ ඉලාහකි ඉලාහ ගල්කො කරේ ෆරාතේ නැතේ අල්ලාහ් ෆිය ගල්කො කරේ ෆරාතේ නුවයේ නැතේ ඉල්ලල්ලාහ් ඉල්ලා ගමානේකි ෆියවා අල්ලාහ් ෆියවා එම් අල්ලාහ් ෆියවා නිතනග මේති මුස්බිතන් අල් ඉබාදත ලිල්ලාහි වහ්දා ඒ හැම එක නරකම් මොන් ثابت කරවේ ෆරාතක අල්ලාහ් ඒ ثابت ෆරාතක අල්ලාහ් ඒ එපස් ෆරාතක නොයේ එම මි කලිමාගේ ශහාදතුක දෙකදම ආගේ මෙහි වෙනනේ මේ ශහාදතුක මි බාගා කලිමාගේ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මේ බෙහෙනි දේ බයක දේ රුකුනේ ගලම කුරේ හැම මේ ෆිලාතක ස්පෑන් කරේ පදන්නේ නෆියන් ඉස්පාත නෆියකි ලා ඉලාහා ඉස්පාතකේ ඒ ثابت කරු ඒ ඉල්ලල්ලාහ් මිබා දැන් ෂේඛ් රහිමහුල්ලාහ් බයන් කරපනේ ලා ශරීක ලහු ෆී ඉබාදතිහි කමා අන්නහු ලයිස ලහු ශරීකුන් ෆී මුල්කිහි එබ්බස් බාබරිය කුනුවේ ඉලාහන් අලුකම් කරුමෝගා බාබරිය කබේනුමෙ නොවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉලාහුගේ මිදීන් මේසකුන ශරෝ කුරබා බාබා ලබා ෆනිවර පසේ හදු ඉච්චෙක්කොතුගා අලුකමෙන් කොම්මෙ මිහක වෙසේ ඉලාහන් අලුකම් කො දන්නවා ඒ ඉලාහගේ හදරතු කංකමන් එදෙවේ මතිවරි ඉලාහි කොතුගා තිමායකි තක්වා බර සෝදි හලකම් ගවීනමස් තිමායකි ෆාක කුරේ මීකම් ගවීනමස් තිමායකි උරෙදුමුගා ෆාක කුරුමුගා හද්දු ෆානලෆා ගොස්පාවා මීකම් ගවීනමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය එදි දෙන්නමුගා එනිය හුරහෙන්නේ බෑබිඩේ කුබේනම් කුරා කන්නෝජේ තිමන්නගේ ෆාෆතක උරෙදුමුගේ බොඩුකම තිමන්නේ කුරා දුවා අල්ලාහ් හිසාබ නෝෆුල් වෙන්නේ අල්ලාහ් තාලා තිමන්නගේ අඩු අසවා බොඩිය නුගන්නවානේ නෝ ඒ මුලින් ගෝස් විස්නුමෙන් ගෝස් අකීදායි මක්කාගේ මුශ්රිකුන් එමිහුන් ගබෝල් කුරි අකීදායි එමිහුන්ගේ බුදුතක අලුකම් කුරණි කීපෙතෝ සුවාල් කුරුම එමිහුන් මේ බොනනි කීකේතෝ වමා නඅබුදුහුම් ලියුකර්රිබුනා ඉලල්ලාහි සුල්ෆා ඒ බුදුතක තිමම් මෙන් අලුකම් කුරණි අල්ලාහ් තාලා කුත්තම් මොගේ ගොතොන්නේ එමිහුන්ගේ ෆාෆතක ඉන්සානු නබී මයිදාහ හිසාබ නොෆෝරානති මේ බාතිල් අකීදා මුස්ලිමුන් තෙරේගාවෙස් මිෆද අකීදාත කබූල් කුරා මිස්මි හුලේ වලි වෙරි බේබේ කලුන් ගාත ගොස් තිමාය රිස්කේ රෝද බරකාතේ හොදක් මෙජේ යාමෝ වෙස් මිහාර අල්හම්දුලිල්ලාහ් ෆද කම්ත මදු නෙතේ බොඤ්ඤස් තෝක කනුවානේ හෙන්නම වෙස් අදිවෙස් ෆාද බලා මිහුන්නා කහිනුකන් කුරා මිහුන්නා සේවර හදා මිහුන්නා මිෆද මිස්මි හුගේ ගාත ගොස් කංකමු ගායදී මිහුගේ බා වාක මදදගේ බේදේ මිහම සීදා ශිරුකු
Allah ge dinu beeruwe kafiru ge dane kanka ehme eppe sharika ko beenu mennuwe Allah khudu ena dannamawe ehme mi bayan kurane la sharika lahu fi ibadatihi ena nalgam puraka eppes baamere ko beenu mennuwe ena namaz kurikam govies ena dua kurikam govies dua kiwe saluko me una kurige wahda bayan goffe ehme ma den Sheikh rahimahullah bayan kuramani kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi e ilahu ga raskam fuloga e ilaha ebbes baabire ko nuwafata e ilah ki hama ekane raswanta ilah ebbes farate e verikamu ga e ilahu ga verikamu ga baare wada e baabire nuwe hama ekane e ilaha ekan khas hoye gamane ehme talbiya ga bas hajj umrah galum me mikiyani labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak mihama mi tauhid iqrar ko galum me mikiyam dane dengen fahu Sheikh rahimahullah bayan kurabani wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إذا فرتما شيخ من بيان كرمني مي لا إله إلا الله ميجي تفسير بيان كدبم ميجي تفسيرك الله سبحانه وتعالى وحي بس فرقا صاف کو بیان کو دبا فامیما فدان می آیتو کا میما فدانے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إبراهيم عليه السلام එකලෙක් ෆානුගේ බප්පා ෆලෝ අදි ගෞමුගේ මිස්ත කුන්නා විදාල වි හිඳේ ඉන්නනි බරාඋම් මිම්මා තඅබුදුන් අබ කෂවරන් තිමන් කලෙක් ෆාන බරිය වේ බණා ගන්නා මේ කලේ මේ අලුකංගෝ තිය උලේ තකෙතේ බරිය වේ බණා ගන්නා මේ බරිය උමකි එතකෙච්ච දුරහෙ දෙමු नफरत करो ए फदत ए तकेच्चा में तो नोरो हो नूतन वास्को ए तकेच्चा में तो लोभी को ए तकेती हुरुमा की मसले नो गमुगा देखी ए तकेच्चा की वे सुन्नन जे तकेते कम कबूल करा कम गमाना मा एना गे ईमान खं आदि सहे नुवान रंगले नुवान एने गे ईमान खं आदि हितो तेरे गे नोदे एकी पे एफद तकतिम बरिया मुमकी ईमान का लाजिम कुरा का मेह मीमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम विदान वने हम कशोरा तिम कलेफान बरिया में बना के ममे खले में तिया अलुकम को गुले तकते इल्ला अल्लजी फतरनी हम इखनी तिमन अल्लाह तिमन कलेफानो खल्क कर बिलाहो मेनुमी है ए मीमा ए इलाह ए इला हम इखने अलुकम हगवे के मा फरात के इलाह के दरजे हगवे के मा फरात के لنگے شیخ رحمه الله بیان کربنی وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون می آیت کا میونی خلیفان ودال واشے اے اهل کتاب نے خلے میں تیما میں ہم اناشے خلے میں نہر میں دمدوکا تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم وا ایک کوئی کھند تکام ہے تو واہ کدا کائکمگا اے وا ایک کوئی کھند تکالی الواد بیان کرما تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ایگو تم بیان کرنے اللہ نعبد الا اللہ اللہ فی باہنگے بس فرات کالکن نکرمشا ولا نشرک به شیئا إله بس فرات باب نكرمشا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أدي أهر من يبيك ونبيك أرباب تك رب تك كمغا الله فيما نونغا هدوما مي كلمتك يبسوما كلتي أهل كتابنا قوم كليفان قواداش فإن تولوا إكما فرق استيف كمغا مانما فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون विदाल वाश देवा में हम विदाल वाशे हेकी अहर में हेकीवा में हम कशवारों अहर में नकी मुस्लिमों का मौका मी मुस्लिम कम का वे नहीं भी कमंगी इकरार वे के
mi me dalum me mar boda dene ganna je kame interfaith dialogue ge namuga eki deen taku ge terega tasamuh ge namuga nuwata samahatu ge namuga deen taku meduga golon wonna jehene namuga eki forum taka eki jalsa tage bebe islami qawm takuga eki deen taku mihun ge nes komme mihako mihike deenu ge mahaka dakka e shiruka kufur feturma miennu Allah taala wahi kurabba fa wa basfuluga miba amur kurabba fa basfuluga miba kanda takaki eina amur kurabba fa mani kom kamakatto mi ayatu kamar furiham ko tafsir ko bayan ko de bafmani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum tiaba me hun anna she harbenna khale menna demedu ka ba ek kanda takame do mahaka dakka heduma e konkam tataketto alla na'budu illa Allah Allah fi yabahim farataka alkon nukurmasha wala nushrika bihi shay'a ina fi yabahim farataka bes ina fi yabahim bes baamiliyako ina bes baamiliyako nuhibumasha wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah Allah fi yabah harmen ebbe kon rabbon tage arbabon tage kamuga nuhun regumasha mikankama mahagade kumannashe fa in tawallaw ekaman emi foragasti kamuga manama faqulu ashhadu tiaba me munashe alame hikima me bianna muslimun ahar menaki muslimun ne ehma muslimun naki Allah ekawund qur'ami Allah epes manate bavet no qur'ami ho ema mi qur'anu algumenna fendan hori dalil tagatere madu dalil kolek algunna miyati Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantaka la ilaha illa Allah tauhid ge notaka shahadat ge kalima ge mi bayan den Sheikh rahimahullah bayan ko debahmani wa dalilu shahadati anna Muhammadar Rasulullah adi hama kashwar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki Allah ge rasula kama wa dalilaki kobakam mi fotuga Sheikh bayan ko debahmani names mi ba algura de alwadani mienna haftage kalahuga inshaallah Sheikh rahimahullah mikamge dalila yenwa fa ayatu algon mire nimmalane mike tafsil algon mienna haftaga ali alwadani henames inshaallah Sheikh bayan qurabah mi aya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim maneki hama kashoran tiyabaminge terema bekalege gotuka rasule kamuga ekalege faano tiyabaminge gata wadagen fiye azizun alayhi ma anittum tiyabami hunna datime udagu way kambodu wa komme kamaki ekalege faano kamakame dintiha kambodu wadagannawa kameke harisun alaykum bil mu'minin tiyabami mu'minunge macca intihaya hidayatan edi dahiveti wadaganna bekalege raufur rahim adihame ogateri aladappa bekaleke nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalek faano mi ummatattaka intiha no wanagana ekalek faano mi ummatattaka ekalek faano intiha ya lor wadaga dua flo korebe mi ummatattaka ekalek faano fa wadaganna mane mi ummatuke ekalek faano tabamana mi sakun na ekalek faano baddal wadaga dushman ede ekalek faano ekamga shawgere kam faalo kurabba habe intihaya argument deke lobi wadagannevi nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam argument nabiyya ke e nabiyya algon men lobi no qurananto e nabiyya algon men furem gotuka taban wananto e mativeri nabiyya argument nataka e wadagannevi qurbani argument miyado hadanko muslime gotuka furihame demihuru mattaka e filawal talibigana je inshaallah algon men mi baya miena haftage daruska de alwadamuge gastuga niyatuga mirege mi class nimmadana Allah subhanahu wa ta'ala mi bastaga ki mi filaw taga ki algonda shatiye me halo bita khona ukhtunna bes faada kuraniwi hiyo darusta ke filaw tage kamuga labba dunia akhiratuga bes mi ke sababun कामयाबिया नजात लिबे बेकमुगा अलमेंगे मेंबेस लववाशे वसल्लल्लाहु वसल्लम बारिक अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।